Interesantno je da je neko dobio 300 kuna, a da je neko dobio 500 kuna kaznu za isti prekršaj. Vjerojatno ste gledali po boji auta, pretpostavljam. Neko je dobio kaznu? Do 50 do 500 kuna. Ja i suprug smo vlasnici restorana Martin Pescador, dobili smo 7 kazni, zato jer smo u večernjim satima nakon radnog vremena, kad više nismo smetali nikoga, raskrcavali ispred našeg objekta robu. Dobila sam još jednu kaznu ispred kućnog broja Target 11A, kad sam svekrva vozila po stepenicama gore, jer na našoj rampi gdje se parkiramo, bilo je jedno vozilo zaustavljeno koje je išlo u Kapetaniju i onda ja sam stavila na cestu i 4 žmigavca, međutim gore nisam bila možda ni 5 minuta, evo dok sam njega odvezla gore i dole isto sam dobila kaznu. Znači mi ispred svog objekta se ne smijemo zaustaviti minut da iskrcamo stvari si ambalažu koju nam treba. Naši dobavljači koji dolaze svi me zovu da dobivaju kazne. Zaustavljeni su eventualno 5 minuta, znači dostava, svagdje gdje god postoje ili kamere ili rampe ili ovo, dostava ima određeno vrijeme kad može, kad ne može. Mi nismo protiv kamere, ako ćemo već tako gledati, nismo protiv kamere, nismo protiv tih stupića, ali da se odredi neko vrijeme koliko se vremenski može za se iskrcat za dostavu. Ja imam tatu bolesnog, znači moram zaustaviti kod stepenica za svim što su nam dali, znači parkirno mjesto, moram se zaustaviti kod stepenica da bi mu pomogao do kuće gore, znači to mi treba 5 minuta najmanje. Znači mi nemamo ni 5 minuta, evo susjed je izašao iz garaže van, dok je zatvorio vrata od garaže, evo danas je dobio i on kaznu. Mislim, gluposti. Znači mora se odrediti, ljudi imaju 300 vezova je tu. 300 vezova, mi nemamo 20 parkirnih mjesta. Onaj zemljeni parking što oni govore da je to ovo, to je privatno. Danas sutra vlasnik tog parkinga može to zatvoriti, znači mi nemamo obezbijeđeno 300 plovila, mi nemamo obezbijeđen parking. Imamo tu ovaj asfaltirani koji ima 20 mjesta. I po ljeti kad dođu stranci, puste barku i izađu na 10 dana. Znači ta auto stoji 10 dana, to mjesta nema. Znači problem je, znači sve se stavilo, kamere, stupići i ograničavanje, a nije se riješilo problem parkinga. Od luke kad idete i ovo da dođe, znači hitna, dođe bilo ko, ne možete jer su ljudi prisiljeni parkira se prema luci, jer nema drugog mjesta. Jednostavno Target je pretrpan. I problem je ova rampa, znači to nikako to ove godinama upozoravamo da se riješi, nek se dozvoli, ne znam, od ujutro od 8 pa do podne 1, 5, ali da se zna do kad se može spustiti i šta se može raditi. Ljudi dolaze tu u 9 sati na večer, miču svih jer spuštaju barke. To nema nikakvog smisla. Dan i tako dalje, on dobije kaznu. Na 11 sati i pol na večer. Nema vremenski je potpuno, znači vrijeme ne igra ulogu, to snima 24 sata. Evo tu piše, slobodno možete to zoomirati, skenirati, ta neka agencija koja piše te kazne i koja to fotografira, nema ništa toga. Znači tu ispod piše potpis i štambilj službene osoba koja šalje kazne, koja naplaćuje i koja je zadužena za to. Glavni problem je da je do sada napisano nekih 2500 kazni, ovdje ima 300 vezova, a na samom Targetu nema više od 23 čovjeka. A najveći apsurd od svega tega je da školjkari i vlasnik restorana dobiva kazne, gdje toga ima. Glavni problem je bilo, intencija je bilo toga da se nesmetano odvija promet kroz Target, da ne smeta, ne daj Bože, interventno vozilo i tako dalje. To se spriječilo. Niko nikad, niti jedno vozilo nije stalo, da je smetalo ni autobus, ni interventno vozilo, ni vatrogasci, da je smetalo neko parkirano vozilo. Ali očito tu je namjera bila sa tih 2500 kazni plaćenih podebljati proračun općine Raša koji je 13-14 milijuna kuna, a s ovim se dobiva nekih 1/10 proračuna za 2 mjeseca. Znači u 5 mjeseci dobi se polovica, bi rekli, jer koliko već od kompletnog proračuna. Gdje toga ima? Pa ako ne možeš od podne do 3, ne možeš od podne do 3, ali cijeli dan i cijelu noć. To su vanjska posla, što bi rekli u Zagrebu.